hanaton mga honorable nga magpabalaod hanaton minahal nga bungton GUIUAN, the Senior Counselor Puli Bagro Jr. Waray bang igaado ni Counselor Bagro kundi usahan natong gihapon mga bisita, usahan natong mga membro ang sanggunang panlalawigan, the Honorable Board Member Christelle Yadao. Okay, Maestro, music.
Senior Councilor Puli Bagro Jr. Likewise to the Honorable Board Member Christelle Yadao. Okay? Wala ba tayong mga kamay? Okay, damo nga salamat. Ayan, thank you so much. Nga naman, aton pasayawon